Sang Arjuna matur Dedane para pemiyarsa sinareng sami kuningayang tikian sane mangkin sekewin penan ide Sang Arjuna ngaturang sembah pengubakti singe bale nawak mangke inggih mapidawa pisan mekadi ditiang sane mangkin beli agung maja ring sikih beli kadi mangkin titiang nunat laki sekadi mangkin banget pisan mekadi titiang ngelungsur agung ampura maja ring pelungguh beli agung rene titiang sedoaning cikian ditiangi wow pisan siderau paretang maja ring angka beli agung kadi mangkin sampun suwe titiang Arian Tuhan sampun suwe pisan mekadi titiang sideningalen palung beli saking Puriandi singe bale mata pade endra inggih beli agung Darmo Kusuma mekadi kewentanan titiang yukti titiang nangun tape yoga kerti iriku ring gunung Indrakila beli agung mangden bale tata inggih beli agung dan Kusuma semanennya beli tatas kuning ring kewentanan titiang beli agung titiang mangke sampun sane mangkin manut sekadi pengulatin mana titiang katin walunggu beli sampun sida keniang titiang beli agung
Tios antuk ledang suwejo ido yang siwu mapaijo warnu gerah ring sitian titiang liagung Puijan ide kiang siwa punika nenten tios wantah sang yata sadu sane maparakayan panah beliagung sadu sakti sada panah manut wiyakti sekadi atur di diang sane diwau punika paijan ide wantah sang yata sadu sane maparakayan panah kadi asa punika paijan ide yang siwu beliagung lintang bace dahat mawi sesapisan sang yata sadu sakti punika ke lentang becik pisan dahat mawi sisuk wiyati ring jagate beliagung sapunika paijan ide yang siwu mangga beli atas bawikan beliagung